Tabur hei cerita tipuan kip kerang kaiman neng sukui di kaimol semkiong awni Khumulwng stadium mat kan ha awni hai hoi thei pengan 26 September awni date osang ha he Khumulwng stadium kan mat kan ha awni Gongrai FC ngai ha football perdoinin ha champion nglui theida eba final nglui theida atong han awni atomo champion manat atomo 3 lakhs toi theiat puisho wit tai rangsak rupai kwang tama kwang luk tropi ho lun o maneng hamakum soi thayang kang ang osono no yengwal haji kumo awni cost thunin angka ka tim ngai lemor toin hongin ang rat theita haji mo cost manta awni jero ai final nglui theita Gongrai FC mulsum players mulsum ting mai luk gaya par kai mo mesa kai mo mulsum kisang plus unglap kiam mulsum media nin ki hongam ni kabaris nang torang to seknin enjoy nami parang to seknin kai mo luk saput torang to seknin awni unglap king dingnin nene ki mutoi lukungai rang awni ha Khumulwng auto riksha aslau ngai eba tom aslau ngai le ha final to yang mane ursu yang Gongrai ngai le atum ror ki bo thimang me eseng ni makan to Gongrai FC kan to Gongrai team kan to convener president secretary changnin ese haji ke confidence ngai out of 100% chungat to rorang to chini haji lampuing nai sonong nai danung te manchan kulon kan kai khom luki her tv channel kainin ngla theta signin nung te manchan nerming ha siam lena molsom assistant coach ki changa koku ha Gongrai awni ha nang khelo muye na haji ka tournament lun pongi kan molsom ngai ha final laur to thimang mebal changmang muna kai mo khom lamu ming la hitun jero luk ko ya par well ekdom sapun no ko pheng sapun na thoyang emul sumai khom jar ola la amui khom nang ma khat ka esem kun kus changnin aji mo cost nang changta nang thota ai nang rat thita hitun jero ai rawak tak nungte hi kai player ngai hi adang kan ta ISL player ngai ngalamu mai tunung pathun jara keu kai na khum mangaya ya tunju ta putha kai rawak tuk launin khanin plat kai la honga chang kai khum te semi final ngai kan te kai na chultiat kai khum mai tunung pathun kai na ompuya last moment kan ha draw thunin try backer le ha sik kai rat la awan khom pathun le rangan din kai hong osa kai tho e awan na kai tuk puilom ngai kai opponent team ngai hi lung tha Mumbai ISL kan ta ardoi ngai ngom kanung chu north east rank jama national level kan ardoi ngai player na kai hoi kai player ngai ha advice kai nang thoi thingayang khom rokal dami dogai tin na champion ha chu yang kai thok na he ka jra ai kai mlung up hayar ni nang te hayar kai nei ha ya tun pheng hayar ngan na hayar ngai tripas mo tamo out of bayre kan to kai nei lunika kanung chu adang ka chu tribes imo title zau jat molsom mut sin zau natlak chung aroi jat pheng chang okay tongte the players kan to the team kan to ngai the players ngai eba ai ngai na hiring long ngai awni look weather otha ko miti theita ro hong mang baina ni solum kan mong to thei ma mat respect kan mong to thei ni boken angni ha skill angnaya hanung professional angchang state level ngai kan ardoi sai chang ni ai 30-40 degree khom chang se ngertau thei anung ar ai betra gata ning pok ngai kan khom ngertau thei jat tang mi sek chang wa ঠিক আছে awni jero champion nang lui theita eba final ai ti theita na champion na ti theita bai nang ranung de champion theita da haji team kalemo ai judo thoni nang rat theita haji team kalemo Wei thum ka ha khau tak nin tirang tak urtuk nin ha awan cham wei thum ka na awni la wei mili ka chang tia awan le wei mili ka wei thum ka su wei mili ka chang sangai khom wei mili ka ngar doi nuni kom wei mili ka chang na wei mili ka sung ka sung kan men atomo team strong chema sang je kai oso ka te kai ningan kai la khum la Kama tongan tu final kai lui dung te. Kai ningan team strong nin kai rekam na.
ไม่ถึงนุ่งร้อยนักเกินปะกาอังในมาตักเป็กไงเขามาจังไทยทีมเซตติ้งไงดิกมักต่อสิ่งนี้เราจังไทยยังไงนะatau kom hetun jura te kaini team strong chen tin ker kam na jen nang toy no ai jen nang toy no kun nang phoi ngai RL ba nang kun ngai RL nai terong nai terong ngai mo om plus ai ngai committee ngai ba referee ngai mo ma lineman ngai mo nani rang ranking nang thai mo om akan ter doi te jika baka injure ngai te om mai tinung hospital then jat romok te omung kanung normal injury formal injury ang ta ngai te achang sin hamate hoi sai mai tinung hi ngata ragging thojat ngai te hatun jra hala tong mungla lung thang mane committee kom player spirit ng nei chu jiar dai ngai hi peng ai professional ang chang ta singnin ang khan romok te ma baka bak ni ka ti ngai te om amate committee ngai eba lineman ngai referee ngai satim kon nang mer doi to siknin no halar oi omak ma nanai derong yo bermumak na omak hetun jra te mak la nungte last message short message bagan to jara organize athongai Khumulwng local committee organize athongai na akumbil le this year le season 2 last year by first season 1 auni ha season 2 tau esa nang ni imo short message imo songar koron ni nom kai ni anu ngur chong rilang kai no om karon chu mol som chong roi ge halam ngai hi ang ko tong ai kan lar chel mak le yatun pratham bar musa chem khelalun kan er chela chang committee ngang khom hur chong kai miril committee member ngai khom hi lung tha thamang nin trit ene thomang aya enung bujau nang rak thiang kan player thongai la rau tidin ha luk kai nang bujau banga amata sidin ang chungkan kham luk kai her hi committee hi Khumulwng team kan ta hi sport committee ngang khom chungkan kham her chong kril public ngai khom kai supporter lung om jompui area sipai jala district te pheng kai supporter awan jara amata sidin ang chungkan pheng her chong nak bitung more samsung kan to more some population eba more some ko lugai tam kintuk but asika tournament lun ko ikan participate to thei mang me nang ni ha nang tho thei plus nang to kam tho final kam nang loi thei ta next year ba next season 3 na season 3 sangat next year kan na amokan participate to rang to more some all jara football nang ap all ngai football to yang to onom ngai ap all ngai football artoi ngai jara akumne season 2 kan participate to thei mang ngai eba somoy apek thei mang ngai ba ang slap mang ko jang thei na mane juga su to thei ba ko jang thei amon next season 3 kan makan ha mo som nang ni jang lo din atang atar khoi kan participate ra to emo mesas ko hoi ta hamo ha akum ni hi luk utsaho kai nei ai mol som ngai ha ngata kan participate na thwa luk ai rewa MOA level din khom ha hamo ha next season 3 kan ha mol som ka kra doi thyang ta sin khom kai rewa nikuma te hanung bakka jol songai tirin umati sidil Gongrai FC riming nin heng ngur doi ang ta sin khom request na kai to na kai mu out of 100% sungun to hasi ka confidence ni nei rorang to awani jrote kai player ngai je kai nang mutrang mulung kai nang minai dan te khamka 3 lakh le champion trophy cho yang ta sinin ha kai nang asha pui kai ni khom kai asha kai mulung khom aparam ni pui khom chrep hong ama ta sinin na confidence su the last thing serious songkom ri lai bakte monoi songkom ri lai baina ne player sing rang i ale mo puni nei mere awni awni luka tu latan amine mung yeah alu na kai je pe kanong arme na kai misok kanong te khalawa ta te ang ni to acharai ang nek shak ja tha kai sum amo ang na misak ai khalawa ta te special ai dok te khela to do arot on thai mor seteng amne bisa mor seteng ha jau mor seteng awni mane omak ang ta jat omak khong ngai pandang ta uno amo mai tenung men atun ji ampuna kai menang no chu mane tribal ngai je ai shak jinis mane amo ko nga er na kai misok kanong khalau tang chu je
mo jontung chu angni ta sing special kai se mo amang na mine misakai Nirming. sudera molson gongrai kanta Brother, your name? Benjamin. Benjamin. Yeah. Mijo mo. Mijo. Mo samlong ni tewal ha. Look, the timing. Kekum. Kap na. Patun Zara. Aput na ganda avoni zora. Patun Zara hall. Patun in Kenya Chang. Amata signin avoni zora. Final zora ketung thai. Amaha Patun Zara le ini Molsom community Halam Kuki community support ina topek nata signin. Amata signin hurchong khong keril. Peng chunga hurchong keril. Patun chunga le a supporter peng chunga hurchong keril. Awni netim ngai ang dokkom. Nó thích mà vậy na. Hamate. Nó thôi là tôi không thấy na. Football match ate dokkom ke dok thei rat khom ke rak thei ke rat thei. Là hay ari rang. Ang long ang kate ang nga mang kwat. Ai dokkom na. Ke dokkom. Som na ko rin netim irang. Ke dokkom patun Kuno unhappy sang mak na. unhappy changmak. Atun zurakom look ke jaya parta. Kalau me. Anu kasih kangen awni ha Gongrai FC versus Khumulwng auto rickshaw Tom FC awni ha grand final 2025 football tournament Maharaja Bir Bikram Memorial Knockout Football Tournament 2025 season 3 organized by Khumulwng local committee awni ha Maharaja Bir Bikram Memorial Knockout Football Tournament kana awni final mu thiyat numu thewal lok monya long tamta lok tamta makan ngai doubles ngai matang kom mu thewal matang ha Gongrai FC players ngai ha team ngai ha lok ha angken chile eba jersey lo tha ang jersey ha lo tha luk ar oi luk ardoi mane ang ardoi nu halu nar uyar apo hi mat kenung chum kon kan ang jersey ngai munin ngan luk ha rorang to ha osono ai om matang ha auto rickshaw ngai auto rickshaw jersey ngai luk kom ngom olun po sei pungoi to ha mo som ngai kom olun ngom matang ha luk ngom man thulung bita last year kom sem luk man yang tamta akunin kom sem na tanung ka ani to jingan atamo orot atamo dogong awni last jaran dan menkat kai mathir ti kenta urar kyam dike mosam keherta